Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oke, kita langsung aja makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ada juga asin. Kita coba jengkol. Tahu cocol sambal. Asin. Kita makan lagi jengkol. Tahu guys. Coba lagi ini guys. Waluh.
jengkol. Kenyang guys. Dan di sini nasinya udah habis ya. Oke lah, mungkin videonya cukup sampai di sini saja ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe. Bye bye.